Det må man sgu nok sige. Ja. Det må man sgu nok sige. Ja. Det må man sgu nok sige. Ja. Det må man sgu nok sige. Det må man sgu nok sige. Ja. 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 Til. 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 Ja. Devagar, Júlia, isso queima. 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 Seu santo protetor. Sim. 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 Seu santo protetor. Seu santo protetor. Sim. Vi har fået 7.000 kroner i forskud. Ja! Er der en forlægger, der vil udgive slægterne på Slotsgården? Ja! Vi har fået 7.000 kroner i forskud. Ja! Er der en forlægger, der vil udgive slægterne på Slotsgården? Ja! Vi har fået 7.000 kroner i forskud. Ja! Er der en forlægger, der vil udgive slægterne på Slotsgården? Ja! Udgiv vores slægtsroman. Hvad har I? Vi har den store dom. Vi har fået 7.000 kroner i forskud. Ja! Er der en forlægger, der vil udgive slægterne på Slotsgården? Ja! Må jeg have lov at betale? Alt, hvad det nye siger i dag, er på Anton F. Møllers regning. Nå? Må jeg have lov at betale? Alt, hvad det nye siger i dag, er på Anton F. Møllers regning. Nå? Må jeg have lov at betale? Alt, hvad det nye siger i dag, er på Anton F. Møllers regning. Nå? É você, Valéria. Sim, sou eu. 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 Eu vou ser